Na kabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u Antor News. Ye phi baro kini gilongi khubor bam takasngi. Ka jingpin bet khaput ka Meghalaya bat ka Assam ka chuyat bet tang ka jing yakran. Ommi so katno ondang shong ban kran nara ka sarkar bat kinong mi khmat badon kabor kimla bat kimnut kipat ba kin shilong kilang knya satpa. Hooj min ha ka arpho trik umintri rangba ka jilla ulalum ya ka jingyelang Yakaseng Neutral Border Dispute Redressal Forum HBDRF Haskrat Riyad Shillong. Hagati ka jingyalang ka HBDRF kala IT ki dulir jaka ha umintri rangba ka jila u Conrad ki sangma ban pin shisha ya ka jingdawa ban pin scam ya ka block 1 bat 2 sha Meghalaya nakti ka sarkar Assam. Na kalyang kinong yalam ka HBDRF Uma Chandrame Sungo Chairman Ubenram. Ka kenhun kala ay dulir ki banadu kulong kuma khnang ban pensuk ya ka sarkar ban penkhan ya ka jingi side bar ka Assam ban wanra ya kini ki artli ki block sha Meghalaya. Uma Chandra me sungo ula ong bahakni ka jing kendu ya umintri rangba la pensngo ya ka jing bam yo lat ki pat ba ka than block 1 bat block 2 ban ne adhar tang namar ba kisa hakapun. Ulo ong balaya kran ba ka sarkar jilla ka deban ailat iki briu ki bakwa ban penrung adhar residential certificate na kane ka jilla. Henry ki ika jubab ka bami na ka te ka jingyalang kalong ba ka sarkar ka kwa ban ailat iki pat ba ban jit hi shanu ki kwa ban net ya ki jingdan kam la sha Assam ne sha Meghalaya yathu Uma Chandra me sungo. Ubenram lada ki kwa ban net register jaka sha Assam ne Meghalaya ka shong haki. Hagaju kapor la ong bala pensngo ya ka jingsha yurot jingki briu ki basa hakate ka jaka bayakni. Hagalyang kalenti ka singkin kilat jing sumar ka puli puthiru. Kinong yalam ka HBDRF kilay kendu ya umintri rangba ki yathu la juong baga jante hills kadon khat ardoloi hendrei nadu shihajak ndai spa sanpui ngisa satang khatwe ngut ki doloi. Laja uwe jongka labang nong pelun ka badeiru ka barimtam. La ong Uma Chandra mi sungo. Ulapan pau ya ka jingkermen ba umintri rangba ulapan tikana ban shimkya ya kini ka jingpen sngo jangka seng. La ban kedo ba ka sarkar Meghalaya ba ka Assam kila penbet ndriu teli ki jaka ba ya ka jah ka samoy baladap. Bar kisa asah ndriu teli ban ya penbet ki ba kham juat kentup ka block 1 bat block 2 nalor ka langpi bat kiwe. Kila tho kumba kalong te ki biang ki record biang ki dokumen tinggal split ye kan ni how chief minister yang ka Assam kita ke dei kentin ki bu ai ke insuran bangile ik ndu doktor ri bat nga hadin ke jialang ke belawai nang ne te ya kan ni ro kumbang ai pi te ngampala ban ai pi kena komen tingin sopek ke ke reaction chief minister ke ke jingdawa yang chief minister Meghalaya now chief minister yang Assam bat hadin ke jing ndu yang ginegi chief minister tingin sepek ke ke jingmi na ke keren yang ki chief minister re kumbelong mentat yang pala ban comments ke jingmi na kan ke jingi kendu jingi yau chief minister te nagaliang ki board district council kembali tu ini rangba te kelolong har ansul nagaliang ki board ke district council kila persang kila le bat cibetan kan ni ka block 1 ka ba klaim ka Assam ba ka dei hapok jang ka kadang ke konstituensi jang ke MDC konstituensi jang ke Berto Mukro konstituensi MDC te ke jing ya sarkar Meghalaya lada ka chimkia namar ba hakane ke election MDC ke ladep ke jang jahil Citeng na ginong sang chinong yang kanega block 1 ki hapo ke konsensi yang ke bertu ciliang mentang. Karena kalian ada council tumbal ya. Keren ni rangba. Maka kalau isu ru ya ki notification ya, appointment ya acting roy nangta ke acknowledgement ya ki rangba chinong. Nangta kalau isu ru ya ki land holding ya ki patahli ru tenda kaliang di bawah distrik kemudian kilale tementang indang up stang ya ke state comment ke ke baga state comment
kan sim halor kini kijing dawa jongi bat halor kini kibaga district council West Jangkei Hills kala sim kiai kani kekam datang kata ni pau ga jusnya ngu yo sarkar mo marba hadin bun sin ki appointment mengilapan pemantau chief minister la ayu la ayengi ke por ka Kerpang banyo ye gendu hage jingi don lang bat ki chief secretary nang ta hage jingi don lang ru badi additional deputy commissioner jongga West in the Hills district te ki don ni sibun ki mat ki bangi keren hage jingi de para kamput kamsam te chief minister ula pan pauhi ba ka block 1 bat block 2 kadai ke most complicated kadai ke bajwat tam yo let's say kadang jwat ban kalang pio ke ye gani bau ong kumta kamut ba kun sarandar tenre ula ayeng yu kata gejing ka assuran mo bade lele ru ngin om sarandar ha gejing gede begane te ngin ya keren hi ngin ya faji bade ju por nagaleng jongi gum ka HBDRF ru lengba advisor jongi ba Erwin ngila pular ya ka sarkar ban ai kita ikut islah ke betul kam balong nadu por bari beja te ngakwa ban kedeu hamne ban point out hamne tang kini ki lai sau tili jimat kiba kum ki pai nong sung jongga block 1 block 2 ki don kam ban tip but ka point number 1 kadai geni ba hadin kejing ya keren kejumi ha kejing ide bat kejing ke dum sung ha kejing ide bat ki kot islam mo ikut kislah kilan holding kipata bat kumta terter tega ke ba usip minister lakular kalong kumni hadin baga Jangkei Hills Autonomous Council kala dep penim ya ke elaka kala dep hung ya u acting deloy bat hage ju por kala ai sanat ru ya ki wehe sno te usip minister ong ba un saya keren bat usip minister jong Asam but lat ki ba ki bakwa man apply ya kata galan holding certificate ya kita ki pata sport Meghalaya I can apply ki bakwa sa Assam I can apply sa Assam ya gani ula pular mengikran baru si start Assam kabar haga jing dia bagi development ting ya keren hi haga jing hakata ga humanitarian right mo haga jing dia bakata ga hoklong briu man briu namar bahadu menta ko bagi cak keren berbor timpat yo kino kilat i skim penroy bat kenta terter ti nakaliang jong chief minister ula pular yangi ba un saya keren badu chief minister jong ka Assam ban penek pensa ya kata ka status go kumba julong kumbala dia keren bat kabadon kam kalong ba lada wan ga kino ki skim ne ki lat penroy na Assam ni Meghalaya ru kidei ban tre de kajing yesnya thu jemut lang lada wan na Meghalaya ru omde berpentut tang ba de bandon de yesnya thu jemut lang lada wan no Assam ru de ban yesnya thu jemut lang bat ka sarkar Meghalaya kum kan uksa lada ai chi pheu tli ki scheme chate chi bo borong blok tu san la ban ai da Meghalaya san la ban ai da Assam ta ter bat segawe haga jing de bat ki residential certificate kumta terter te wehi baga district council lep ai ke senar ke hnong kledon kata authority ban ai mo pat kebadon kam kalong ba ban apply ki epic election photo identity card nangta ki Aadhaar nangta ki MHIS card bat ki de ki kot kisla bon kam te ye kane ru chief minister lakular un ye kren bat chief minister jong Assam ba ki la ban le kat se ba ki mon ki bakwa sa Assam ai kin le sa Assam ki bakwa ban le Meghalaya ai kin le Meghalaya kane kade kata ka jingkular ka assuran ba chief minister lakular ba simhia yangi ki pa nong song yangi kum ka forum bat kum jo ki pa nong song jong ka blok 1 kampang namar ki blok 2 te kele don lupai kini ki ete pero kuno la ong kata kaji ong jong treng ba baki beri ki buka ben apply ki ipik na Assam long na Meghalaya long company ni Meghalaya long na Assam long ban gestar te ki kaputa sa Assam long Meghalaya blai kam dan tang kawe kasur bai sino bagi bai ba ki kwa atu kam nang penjenjar susu ya ki pembek pun kata kajing sngeu cunga kala hi development ting li kren hi ha kajing hakata ga
humanitarian right mo aga gire bakata ka hoklong briu man briu namar bahadu menta ko bagi cai keren barbor timpat yo kino kilat skim penroy bat kenta terter ti nakaliang jong chief minister ula pular yangi ba un saya keren badu chief minister jong ka Assam ban penek pensa ia kata ka status go kumba julong kumba lada dia keren bat kabadon kam kalong ba lada wan ga kino ki skim ne ki lat penroy na Assam ne Meghalaya ki dei ban tre de ka jing yesnya thu jemut lang lada wan na Meghalaya om de berpentut tang ba de ban don jing yesnya thu jemut lang lada wan no Assam ru de ban yesnya thu jemut lang bat ka sarkar Meghalaya kum kan uksa lada ai chi pheu tli ki skim chate bo borong blok tu san la ban ai da Meghalaya san la ban ai da Assam unta terten bat segawe haga jing dei bat ki residential certificate kum ta terter te wei baga district council lep ai ka senar ke snong kladon kata ka authority ban ai mo pat kebadon kam kalong ba ban apply ki epic election photo identity card nangta ki Aadhaar nangta ki NHIS card bat ki wei de ki kot kisla badon kam te yakane ru chief minister la kular un yakren bat chief minister jong Assam ba ki la ban le kat se ba ki mon ki ba kwa sa Assam ai ki le sa Assam ki ba kwa ban le Meghalaya ai kin le Meghalaya kene kede kata ka jingkular ndaka assurance ba chief minister ula kular ba simphia yangi ke pa nong snong yangi kum ke forum bat kum jo ke pa nong snong jong ka blok 1 kampar namar ki blok 2 te don lupai kini ki ete baro kuno la ben ong kata ka jing ong jong treng ba ki beri ki buka ben apply ki ipik na Assam long na Meghalaya long company ni Meghalaya long na Assam long ban gestar te ki kaputa sa Assam long Meghalaya blai kam dan tang kawai kasur bai sino pergi bai ba ki kwa hatu kam nang penjenjar susu ya ki jing bai put kata ka jing sngeu chunga kala hi ban long punta tang ba chief minister om magane ka kam kalong ka ba ek ka juat ba ka jing yakran kadang yai badu om yangi ba ladangam klet la sem tar hajar kemro kan sedom ga election sport someday te kane kala ban simpor lanu kan simpor ban ka wei beron kam kalong ba lada kane ke issue ga neslem ka jing tak kalong ki berujungi kemar bagi pun ki berujungi ki kasih penar kum ok tim penar jungi tidit dot tim ko aspo Assam ki kwa be Meghalaya hi yo kar biru himla ban penbori un maru kar biru don ukwa hi di Assam hi hata ta kom te nam ta ka jing dawa ba ki jong ka kam tharai hata ni hi kom ba chief minister keren ni ga benta bat nagalian jumiru nimla hi ban yele yegane namar ba ladangi pen than yegane ru kan po ka thama te ka ai brang kam galong hin persang hi ban yele ban wat kilat gerti ban hak brang kam kalong ba ladangi yo tang kata kalat ban apply ki kot slag don kam mo kuma om menir ki epic card Aadhaar ka puta terter NHIS card ba kita pata puta terter kadai ga we na ka kabu ka ba kharap yangi ge kani haga jing sisa kalong bumne kumbanga la det keren du mene baga jing dawa jongi hi kalong ba ka ba e kalong om dei tang ka we ka ba e kalong om dei tang ka we ka kan hon jai bun hi namar ba chapo blok tu ke chong khle ding tu te chapo blok 1 pat de duna ke ba chong khle tang ba ka jing e kalong ba ki don pat de kini ki snong karbi ki ba ker kut chua man poi sigi snong pana chapo blok 1 namar ba kum kane ga men i kamen ilai kal don sport Meghalaya mo kum kane ga umpo wiang ka bagi khot kalang MP nang tak kum kata ka stong lapar kum ka rongpong bong kum ka tapat khari ba kile di dang ker ko de hoya ke jing sisa ni dei ban jing scam bej hala ka jong nong rim bangin omdon kum kata ka option mo kum kata ka jing yemen jur lani kata ka jing jit henry kumbang ong redu mende ngan hai din biang ba kalong ka ba tu kata ban pentelun state ini kam namar ba ki kot isla ke jing don kam jo beru kam tam ikot isla bun ki kena pule ki lapep school banang ta bun ki islam lawat kamat jam ru ki la beb kata kamat jam na kada ba jing don kam keti e jong beru hi te de ne kada ba
nga nagleng jugi ni smel thu hi balada ka sarkar ka laban pli ni gata galak ka bala khang khar de baros kata ngara ka laban pli tang kan ni galak ru kamu ni smel thu bagi beri jugi da dai le ru kim kwa heres po asam kim kwa be hi kamot ban wan sumi khali bar ka population di beri jugi ka khambun bun sha ban hi gar bi phi te halor kan ni kanong rim kamot bisa dia manjur Repi kajakan ni mensimriu. kajing koridor te kedai baru arhi naman bala de hidu igi briu yo ye kecakaru kalong ke bae bala de yo pat igi briu du pat igi kecakaru kalong ke bae ka thong ke jumi ka target ke jumi kan ru ka de hi ban phai biang bat briu bat cakar naman wis ngau thu bawa asam don kami igi briu jumi udon kami ke kendeu te na ka por persang hi ban le de ki buit mo ban be igi briu jumi om kumba nibe kibe igi merat hangre gile lagi kampen re hadu katar gi breu jungi dang yaine gi jang yaisa ba kumba ngaju keren naga por nak tu igi breu jungi bagi lo biasa aku por bagi lo